حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قاعده زهقانه وقرفانه وزهقانه وهنام. لسه الساعه 9 اهيت وهنام. وطبعا انتوا عارفين التوا ما بيناموش حد، فهم دلوقتي يا دوبك لسه صاحيين. انا هنام مش هينفع، عينيا بتقفل كده. شفتوا فيلم توم جيري وهو عمال يفتح كده؟ انا عينيا كده عماله تقفل مني. قلت اعمل ايه بقى؟ اعمل نسكافيه ولا اي حاجه. ما لقيتش عندي النسكافيه اللي انا بحبه، نزلت جبت اهو. ده حبيب قلبي انا بقى دوت، بصوا مية مية، بيسهرني وتمام وطعمه لذيذ جدا وبحبه جدا جدا. هنعمل بقى المج بتاعه اهو، ويلا بينا. المال الحلال اهو، انزلوا بقى عند المال الحلال نشوف هنعمل ايه. سكر عندنا، بس انا إيه مش هعمله كله عشان طبعا انا مش عايزه اسهر، عشان طبعا بكره الجمعه عايزين نصحى بقى عشان نصلي الجمعه وكده ونعمل فطار ولا نجيب فطار وكده يعني. فهو اصلا يعني بسم الله ما شاء الله في كتير، فانا هحط منه معلقتين اتنين بس. ايوه بس دولت اصلا مش هيعملوا حاجه تانية يعني، بس ممكن يعملوا كوبايه صغننه، وممكن اشرب مخلل لو لقيت نفسي هنام، بس ان شاء الله هيظبطوا معايا يعني. بسم الله. طبعا مش هنبدا المربى بقى عشان قلت لكم مش عايزه اسهر كتير، انا عايزه بس يا دوبك اللي انا يا دوبك اللي انا بس نوصل معاهم كده لحد ما ينام، وهنام انا التاني على طول وراهم في ثانيه. باي.